sinamanono, sinomndawe, sinamakhosi omndawe, sinenzuza. Bangaki bawu4 lapha. Njengoba bawu4 laba, ngeke ukhahlelwe izalukazi amandaba. Ngeke ukhahlelwe izingane amanono. Kodwa bayakwazi ukugayida nokuhlanza into esuka ingcolile phezukwayo. Sifunde sithi ubukhosi buhlale bucebile, ubukhosi buhlale bunemfudumalo. Ubukhosi angeke sithi ubukhosi bungawela emimoyeni emnyama. Kodwa bube bukhandwa yiyo lemimoya esithi thina izakaba. Bese sibuya siza kwinzuzo, inzuzo vele inzuzo. Ingabe iza ngobubi kanjani kuwe? Angithi uyayibona? Ngoba seyibala nje i7 kuphi emanzini. Ngoba abantu abaqonda ukuthi umzingeli akasizisa ngoma umzingeli. Umthwalo wenyongo umzingeli. Isangoma uyibona ithwele inyongo nje, akusibo abathwali benyongo lapha. Abengoma laba bazingeli vele abathwali benyongo, inyongo uyithola esilwaneni. Umuntu ozingelayo uzokhipha inyongo kuphi esilwaneni. Manje ungathi ungowengoma bese uphinde uthwala inyongo, uyithola kanjani inyongo? Okusho ukuthi laba abantu bahlanganisa abazingeli nabengoma. Isangoma kahle kahle umuntu onyikazayo, angizothi ogidayo, ohubayo, onyikazayo, angizothi uhambelana nengoma, uhambelana nalento okuthiwa irhythm. Kusile sompa. Kusile sompa. Kwasa ngalele. Kusile sompa. Kwasa. Siyanamukela kuSolomoya TV lokukhuluma Zulu enyakeni omusha. Mkhulu siphinde sabuya. Amen. Kulo nyaka omusha u2024. So mkhulu ngizocela ke ukuthi ngithathe intambo ngizilahlele kuwo ubulise abalandeli beSolomoya TV lapho emakhaya, and then singene esihlokweni ke mkhulu. Ngiyacabanga imibuzo izoya ivela nje isihloko masiqhubeka. Ngithathe intambo ngizilahlela kuwo. Siyanibingelela kuSolomoya TV, ngibingelela ke umkhulu Mazibuko isano sisezulu. Ukuyithinta nje indaba enkulu. Asiqale sibuye lapha. Thina kahle la kuSolomoya sizothinta noma sibuyisela izinto esimeni sazo. Njengoba usibona masithinta ihloko bese siyithinta sijule nazo. Siyibeke ngale ndlela obona abantu abaningi bengayibeki ngayo. Kodwa futhi ube iqondakala understandeka ngokwesilungu. Ukwazi ukuthi na uyizwe ukuthi hawu lento ngoba bengikade isobala ngihlulwe yini mina ukuyibona ukuthi nje. Kodwa manje isikhulunywe iSolomoya isiyakwazi ukuhlala lapha emqondweni wakho ukuthi hayi man, kusho ukuthi yonke lento bengihlale ngizwa ngitshela ukuthi yiyo ayikho kanje inje. Manje iSolomoya kahle into eziningi libuyisela esimeni sazo, libuyisela eqinisweni. Kahle ngike ngathi ngelinye ilanga emoyeni sinokukhanya nobumnyama, iyona mfihlo yomoya. Emanzini sinobuhle sinobubi, iyona mfihlo yamanzi. Ayikho enye imfihlo yamanzi bese kuba imoya engaphakathi kuyo. Ngize ngathi uma ngithi kunokukhanya nobumnyama, iyona mfihlo yomoya. Kunobuhle nobubi emanzini, iyona mfihlo yamanzi. Ngize ngathi mina indiki lembatha kabi kumuntu uma lingalungiselwe. Abalozi bembatha kabi kumuntu uma bengalungiselwe. Bawela ngaphansi kwemimoya eza kabi, okuyimoya eminyama, okuyimoya yedlozi. Sithi amajaji embatha kabi kumuntu uma engawalungiseli. Angithi uyangizwa? Ngizama ukuchaza ukuthi kunobuhle emanzini, kunobubi bakhona. Kunobuhle, kunobubi bakhona. Okusho ukuthi kunobumnyama nokukhanya. Njengoba emoyeni sinokukhanya nobumnyama. Okay ke. Uma siza kanjalo emanzini sinendiki, sinamandiki, sinamandawe, sinamanono. Bese kuzoba abalozi namakhosi omndawo. Okungamanguni. Amakhosi omndawo okungamanguni. Bese soba namajaji nenzuza. 7 yemimoya. Kusho ukuthi kule moya u7
iwu3 imimoya ewela ebini noma ebumnyameni uma ingalungiselwe hayi ukuthi mibi uma ingalungiselwe iwela kuphi ebini kuyini indiki liyakhahlela indiki uma ungalungisele abalozi noma amabutho labo bantu bayakhahlela uma ungabalungisele ingekho indawo yabo siphinde kuzoba amajaji uma ungenzi into efanele emoyeni nabayifunayo bona bayakhahlela laba bantu bangaka abantu abanenkinga la bathathu sibuye ke size kulabo sinamanono sinomndawe sinamakhosi omndawe sinenzuza bangaka bawu4 la njengoba bawu4 laba ngeke ukhahlelwe izalukazi amandawo angeke ukhahlelwe izalukazi ziyabonisa nje zikutshela ukuthi omkhulu abakufuni lokho kunje okusho ukuthi singababeka ngasebuhleni ngeke ukhahlelwe izingane amanono kodwa bayakwazi ukuguide nokuhlanza into esuka ingcolile phezukwabo sifunde sithi ubukhosi buhlale bucebile ubukhosi buhlale bunemfudumalo ubukhosi angeke sithi ubukhosi bungawela emimoyeni eminyama kodwa bube bukhandwa yiyo le mimoya esithi thina izakabi angithi ngamanye amazwi indiki yebo umlozi yebo amajaji yebo bayakwazi ukuthi by the way masikhuluma ngamajaji sikhuluma ngabahluleli noma abagwini abathathu beinqumo yes abakwazi ukufaka enkantolo baphinde bakhiphe futhi okay bayakwazi yibo laba bakwazi ukuthi beze ngobumnyama yebo uma bengalungisile yebo phezukwane lemimoya ewu7 noma lemine esalayo kwimimoya ewu7 bese sibuya siza kwinzuzo vele inzuzo ingabe iza ngobubi kanjani kuwe angithi uyayibona ngoba seyibala nje iwu7 kuphi emanzini sithe amandiki amandawe amanono abalozi amakhosi omndawe okungamanguni sithi lokuzana amajaji nenzuzo 7 yemimoya njengoba iwu7 kanjeni sinemimoya emithathu ezakabe emzimbeni womuntu ume njani engalungisele isuka icinga indawo and ecingeni kwa indawo ithole kungcolile bese iyakhahlela mayisikhahlela ngeke uhlala ungaguli ngabe angazi ukuthi kwenzeka kanjani ingakho siyibiza sithi imoya yani yedlozi yiyo le moya edlozomela yiyo le moya esiyibiza ngani ngedlozi ngamanye amazwi wena mkhulu laba abengoma yebo bembathwe amadlozi imimoya efuna ukuhlanzwa kuphela imimoya efuna ukuhlaliswa kahle efuna ukuhlanzwa ukuze ikwazi ukuthi ingakudlozomeli phela ingakuvukeli kabi le mimoya le so ngamanye amazwi wena mkhulu kulento ngiyacabanga siya kuso lesihloko kuyo lento yamadlozi noma imimoya ekudlozomelayo akusona it's not all the time la khona okuzomela uze uyothwasa inazo zonke lezi zinto njengoba ikwembethe nje ungakwazi ukuthi uthole impande ungayanga kugobela ukuthi uhlanze lemimoya ukuhlanzeka kwayo uzoyizwa ke mase ihlanzekile ukuthi ifunani la kuphela mhlambe munye beyifuna nje ukuhlanzeka bese iphila kahle noma bese imkhanyisele ngoba phela manje lemimoya le mayizothola ukungcola ayikwazi ukuhlala inolaka oqala lemoya amakhehla ahlalazi ukuthi yona into ekhulunywe yiwo iyemukeleka ngaso sonke isikhathi mabefica beyitshela ukuthi sayikhuluma lento last week kulomuntu kodwa manje masithi siyafika kayicinile angithi uyabona azi ukuthi yonke into ayikhulumayo amakhehla yenzani kumuntu iyemukeleka ingakho bese fika ngendluzula nje eselwa nawe ayitshela ukuthi uyizwile wena leyana ngalesikhathi uyizwa wayi-applya noma wayenza ngale ndlela abasho ngayo mayisethola ukuthi kungcolile lapha seyalwa namakhehla aselwa nabalozi ngokunjalo ngoba abalozi bahamba nebutho kusafanele ukuthi ke Dlomo ngelinye ilanga mngani wami kwesizame ukuhlukanisa abalozi namabutho kuzoba izizwe namabutho ngoba yiyo lento ebengifuna ngiyaxolisa ukungena emadevini indaba yezizwe namabutho yebo ngoba amabutho mangabatholakala entabeni
ngabe izizwe namabutho umehluko ukuphi? Izizwe awukwazi ukuyithola phela entabeni zona. Ungathola amabutho entabeni, uthola izizwe kuphe emoyeni. Okay. Angithi ngaphezulu. Yebo. Okay. Bese kuzoba namajaji. Namajaji abantu kumele bahlukaniselwe lapha abantu. Ngoba lemimoya yezizwe ilibutho lezulu. Kodwa manje ngokwemfihlo siyochaza mase sesigijima naye. Sesiyilalele izizwe. Kubuye kuzoba amabutho wathola entabeni. Yonke into oyibona ikhandwe emhlabeni yazi ukuthi ikhona ezulwini. Yonke into ekhandwe emhlabeni yazi ukuthi ikhona kuphi ezulwini. Sizokuchaza kodwa ngelinye ilanga ngoba abantu bayadidanisa bathi umlozi amabutho. Yeah. Yiko ngibuza. Bayadidanisa abantu noma ngesikhathi abantu bacanga ukuthi izizwe namabutho into eyodwa. Hayi ngeke kube kanjalo. Kuphinde kubuye bacanga ukuthi abantu abazingeli nabengoma into eyodwa. Yima topic ezinto okufanele ukuthi sihlukanise. Bese niyithatha ke nina lapho nizenza izihloko zenu. Ngoba sisazama ukuthi thina silokuza kodwa ke hayi nalo uyobe ichaza ngendlela yakhe. Masifika thina nathi soyifike siyihlahlele thina siyithathe siyibeke njengoba injalo. Uyoyizwa futhi nawe ukuthi ihlukile lento esiyikhulumayo. Ngoba abantu abaqondi ukuthi umzingeli akasisi sangoma umzingeli. Umthwalo wenyongo umzingeli. Isangoma uyibona ithwele inyongo nje akusibo abathwali benyongo lapha. Abengoma laba bazingeli vela abathwali benyongo inyongo uyithola esilwaneni. Umuntu ozingelayo uzokhipha inyongo kuphi esilwaneni. Manje ungathi ungowengoma bese uphinde uthwala inyongo uyithola kanjani inyongo? Okusho ukuthi laba abantu bahlanganisa abazingeli nabengoma. Mkhulu ngicela ngoba ukhuluma into esizothi ngesilungu i-controversial into yabazingeli nabengoma abathwala. Mina isangoma ngizosazi ngamabhayi ibomvu inyongo. So umzingeli ngibona ngani? Umzingeli yibomvu inyongo umzingeli neyikhumba. Okay, isangoma kahle umuntu onyikazayo angizothini ogidayo ohubayo onyikazayo angizothi uhambelana nengoma uhambelana nalento okuthiwa i-rhythm ngesilungu uhambelana nalo sound nalento lena emenza ukuthi avukelwe ingoma ngaphakathi kuye hayi ukuthi okusangoma. Kodwa isigulo sengoma lento lena makuhlatshelwa ingoma imenza lo muntu agule avukelwe ilolu siza avukelwe ilento yenhlubuko kahle laba bengoma babehlabela ingoma ngoba bekhumbula into ethile noma abantu abathile ngoma bekhumbula isigaba esithile noma umkhosi othile noma isigaba sokufa kwabantu abathile. Ongesinye isikhathi mhlambe baculele amabutho baculele amakhosi adlulayo ashabalala amaqhawe afa ngesimo esithile ngeindlela ezithile. Angithi uzuza ubone ukuthi abengoma kahle lento yepolitiki iqhamuke kwabengoma. Iyacaca wena mkhulu ngicela ukungena nje emlonyeni ngoba noma ungathi uyabheka kwezemidlalo mawuzobukela lama game ebhola nawase Europe kuhlabelela ingoma ukukhuthaza lamabutho. So laba yibo laba bengoma abafaka umfutho ukuthi laba mabahambe bayoperform bese bethwala inyongo nini begcoba ibomvu nini laba bantu ngoba bona abanikazi bani bengoma. Ngisho uyazizwa nezingoma zepolitiki asinavalo sibhikelele phambili oarjambo obani babizwa ngokuhluka kwabo ngobuqhawe amanye amaqhawe awaseka ngithi uyabona ashabalala akwesisivuse lobuqhawe babantu abamnyama ngengoma. Abengoma labo bantu labo bashaya ingoma abahlangana nento zephehlo nani bahlatshela ingoma ikhuphuka lo moya okusho ukuthi lo moya uphila kubo awukhandwe esigodlweni awukhandwe kwagobela awukhandwe ephehlweni. Lo moya uthi mawuzwa ingoma lo moya wenzeni uphakame. Ngiyacabanga wena mkhulu unintentionally lento oyicacisayo icacisa lento yabantu abathi bayazithwasisa. Yebo. Well
angikhona ukuthi umuntu ukhona uyakwazi ukuzithwasisa kodwa into eyenzekayo mkhulu umoya uyakwazi ukuthi uziphakamele yebo usukuvela ukhona uphila kuwe bese uzwa le yankente le yanto le yanenkentezayo evuselelane lo moya ophila ngaphakathi kuwe okusho ukuthi abengoma ufana ukuthi kwesibajulele siye kubo ngoba manje sekukhomba ukuthi abantu basemanzini abengoma abantu basemaxhaphosini lezi indawo ezimunca amanzi lezi indawo ezikhipha iziphethu lezi indawo ezisoke beziyistaka ngoba lento yodaka Dlomo ikutshela ukuthi mawuhamba khona uzobugugu ukuthi gu lento yodaka le udaka mawuthi kunamanzi la ngaphansi mawuthi uthi uthi kuyakutshengisa ukuthi isigubhu lesi ingoma le and eda kulento ishoyo namkhulu kulento yasemanzini nasedakeni umuntu mangabe umuntu wasemanzini khuluma nomuntu wasemanzini oyiqiniso uyazi ukuthi le impande nale mithi yasemanzini amagama angeke ngasho anento inesiko ngizosho nje li1 khona ukuthi ukudla umfuyo ukudla ngiyagula and impande eumbaqambili ngoba ivele ngaphezulu ivele ngaphansi kodwa mayiphuma nodaka mkhulu yebo yonke lento Dlomo uma kuthiwa bengoma basemanzini bazokubuza ukuthi pho kuza kanjani ukuthi babe negazi angithi lapha na sinoshaka emanzini olwandle sinezilwane ezikhipha igazi okusho ukuthi igazi emanzini njalo likhona ingakho uzobabona befaka ured and white ngoba ba representa leyo nto leyo bese kuhamba ngokujula kwakhona kube khona ublack and white sekungamakhosi lawo asemanzini sekwehlanzekile yebo yudaka namanzi okusho ukuthi yiyo lento besisho masiqala ukuthi kunobubi nobuhle kunobumnyama nokukhanya manje ayikwazi phela lento ukuthi ungangibuza ukuthi pho kuza kanjani ukuthi ugqoka into ezibomvu sineyinhlwathi emaxhaphosini eyinhlwathi ezihlala lapho amaxhaphosi khona anjani ahlaza khona zilinde inkomo ukuthi zifike izokwenza zizodla ukuze nazo ikwazi ukwenza ukudla zidonsa lezi inyamazana izimbuzi lokho okuzokwazi ukuthi ikwazi nokuthi ithole nenyoni ezakhela phansi ezinkulu ezakhela phansi inyoni njengamadada njengani lezi inhlwathi uyibona ihlala kuphi esidakeni inhlwathi akusiya siboya seyizileni nasemanzini ngeke uzuthola inhlwathi lapha emanzini mawuyitholile isuka iyohanta isazophuma futhi iyohlala ngaphandle ngoba ihlala emaxhaphosini la uthola khona zona lezi impande obhuma obani okhwani inini incema zonke lezi imihlanga nazo zonke lezi zinto ihlala lapho ngathi kufukamele khona othola abantu sebemba lapho benzani amadamu benza amachweba benza amaleki lezi inhlwathi angeke uyithole phakathi emanzini uyithola phakathi emanzini mayenzana iyozingela okusho ukuthi abazingeli bakubo basemanzini ingakho abantu bona abengoma babehlanganisa nani nabazingeli ngoba bebadidanisa nabo ngoba bafuna ukuthi into eyodwa bahlanganisa lemoya yokuatheka nokubulala nemimoya yokuphilisa nokwelapha angithi uyabona ngoba phela abazingeli abantu abahanjayo abacithi bani begazi ngishingwenya zikhona emanzini zicitha igazi okusho ukuthi uno red nobani no white kuphinde kube no black wodaka nani no white okusho ukuthi lokho sekujulile ngoba ingwenye iyakwazi ukuthi ize njengogodo lumnyama uyitshela ukuthi wena yidaka ugodo yini uyibona isithi ho lento manje ngoba bengithi ugodo lo ngathi luyantanta luyeza la kanti bekuyisilwane angithi uyabona abazingeli unendlela ethile yokuzingela ukuthi isilwane singakanani ukuthi singakanani uyasibamba ngisho indlovu uyibonisa ithatha ingwenye ikhipha ngaphandle ngoba ibiyibambile and mayisemanzini inamandla endiyazi into namkhulu abantu abangayiqondi ngazo zona lezi zinto ozibalile kungaba yimpande ngabe yilwane masokuhlanganisa konke yiwo amakhosi wamanzi vele ilele la ukuthi
kumele uzubona into enkulu kanti lokho okuncane okukhona lapha emanzini ekugudleni komfula uyakwazi ukuthi mawukhanyisela uhlanganise zona uphakamisa amakhosi labanye abantu abacabanga into enkulu iyo lento ethi kimi Dlomo kwenye video ithi kimi abantu abayazi imfihlo yamanzi bayitshela ukuthi imfihlo yamanzi zinkanyamba inkosazana inkosi abantu abangofisha amahashi angaphendukanga abantu wazi inyoka bayitshela ukuthi makukhulunywa ngemfihlo yamanzi hey imfihlo yamanzi ungayithola ngisho emfuleni ohambayo omncane mawunyathela nje uthi kanti khona la imfihlo yamanzi ukuthi abantu angibazi mina emqondweni wabo ukuthi khonani bayitshela ukuthi angazi ukuthi imfihlo yamanzi iyini nize ngathi kwenye video mbangixaka mayethu umuntu mina ngazi imfihlo yamanzi mawuthi yena ngicela ungitshela imfihlo yamanzi bese ethi yena ngeke ngikwazi ukukutshela into yami into yabantu bami eyamanzi noma yakho umbuzo omuhle loyo ngoba phela manje kufanele ukuthi siqonde imfihlo yamanzi ngicela ungitshele mawazi imfihlo yamanzi ngempela ukuze nami ngingaze ngiyifake ebungozini kanti wena uyayazi ini imfihlo yamanzi hayi yakho ngifune yakho amanzi angifune yabantu bakho futhi ngifuna imfihlo yani yasemanzini yazi wena mkhulu kulento oyishoyo ngeke ngathi ngisemanzini ngaboniswa noma ngaphuma nempande emfuleni ongaka ubuhamba la enzansi bathi nje faka isandla lapha ngaphuma nenguzuma nje yempande okuye amakhosi yebo kuyinto yasemanzini omunye umuntu uzolindela ukuthi mangabe uzokhuluma ngeimpande zasemanzini kumele ukuthi uzungene esizibeni ushone enzansi cha ngizona lezi zinto ezincane lapha ohlomo sizibeni ngizibize zonke yizo lezo okwazi ukuthi usihlanganise ukuthi uxhumane namakhosi uyazi uthini ke bathina abanye kunabantu okuthiwa bathwa ababengena olwandle ahambe usuku lonke abuye neimpande ayikho into enjalo khohlwane mana ayikho into enjalo ayikho into enjalo lo muntu lo ubokwazi ukuthi uhambe kunezinto ayisebenzisayo zokuthwebula isimo samandla amanzi ukuthi singathi silalela yena nginelinye ikhehla mina lwakamazibuko okuthiwa ukhondlo lineziba ngapha eFriday leli khehla leli lalingena nenyama emanzini ivuza igazi liphume na ivuza igazi emanzini angithi uyabona amanzi ayahlanza angene nenyama emanzini ayiphethe ivuza igazi liphume na njalo ivuza igazi lingene nesikhuni sivutha phakathi emanzini siphume naso njalo sivutha leli khehla belihamba liyongena lapha ezibeni lihlala u7 days bese liyaphuma leli khehla belendlala icansi phezulu kwamanzi ngikhuluma ngemlingo mina ngikhuluma ngezinto eziwukuganga kokuthwebula isimo samanzi angithi lendlala icansi phezulu kwamanzi lilahlela amathambo liguqa phezulu kwamanzi lihlolela abantu lale lapha ngisho inhlanya lilapha ngamanzi lifake nje ligulizise emanzini likhipele ngaphandle seyiphila ngoba ngikutshena ukuthi abantu bangakhulumi ngalento ukuthi umuntu ungena for usuku lonke emanzini bese buye sephethe impande hayi masana ukudlala ngabantu imfihlo yamanzi into encane ongeke obungayitshela ukuthi ngayiyo futhi bangayikhanyiselanga uyikhanyiselanga yes and zona lezi zinto ezincane emanzini yize eziba ukukhiya ukuthi njengoba usho umkhulu waye into ayenza ngakho ukuhlanganisa make ikhanyisela ukuthi cha thatha lokuhlanganisa nalokho uzovulisa ngelithini izinto okuthize kuphela izinto ezincane so lezi zinto omkhulu uma ngabe awuziphiwanga uyodlula la eduze kwazo ngihleke mina mangizibona ezinye izinto lempande zasema umuntu udlule eduze kwazo kodwa akazazi ngoba subungazikhanyiselwa Edlomo bancane izinyanga lapha noma ingathini zincane izinyanga ezazi impande yasemanzini zincane zonke zazi imithi ihlahla imithi angithi lezi zasemanzini siyibiza ngamakhamba ukhamba amakhambi amakhambi ngoba zimile emanzini ayisiyimithi ikhona ke nemithi ezihlahla emile eduze kwamanzi yebo oningizimo la yebo emile eduze kwamanzi eminye yayo uthola ukuthi imkhambi uthola ukuthi ngomdoni imkhiwane nazo zonke lezi ezinye
umkhiwane ke unokwakhela uthekwane lokho kuyinyoni ongekhanda elithe unokwakhela uthekwane umkhiwane bayawusebenzisa mabenza ukhamba labalozi laba abantu abakhala babalozi bokuzakhela basebenzisa umkhambi basebenzisa umlozi omnyama lokuzana umyezana omnyama base besebenzisa ilokuzana ikhanda lelokuzana le igli namazipha khona ngoba igli le iyakwazi angithi ngoba ngutshela bakhandizizwe kude bakhandizizwe izinto zokuzwa izwa yebo izizwe into ezwayo elalelayo bakhandizizwe bakhandele umuthi bakhandele balanda ama-vultures into ezizwa ngomoya izizwe zomoya bakulandela ama-vultures bakulandele opholi abathethi beindaba khona inyoni ukuthi upholi eyasesigangeni upholi wasesigangeni uyeke lona womlungu ukhona lo wasesigangeni unesile eside nje upholi wakhona ucishe ufana nale nyoni ukuthi uyi-phoenix uyafana nanomfundisi ngiyacabanga hayi owakho umsila uthe uba mude nje bese uqinile umsila wakho ucijile nje upholi uthi mawuhlala esihlahleni uyathetha uthetha indaba ukhala manje usewusukile umthetho wendaba yebo umkhulumo wendaba yizo zonke izinto abayihlanganisayo uma bekhanda izizwe laba abantu laba ukuze bakwazi ukuthi babafakele egobongweni bababhemise babagcabe nazo zonke lezi zinto angazi ke bese behlanganisa nani nezinye kodwa akhona amakhambi njengabangqongqozi abobani zonke lezi zinto omavula kuvaliwe umntana abantu zethu uzothwasa la kanti unika izizwe khondela izizwe ubona uyahlola kodwa makumela lapho umuntu akakwazi lutho kodwa ekuhlole naye akuhloleni aqaqabule kodwa ke inkinga yabo labo bantu Dlomo iyodwa mngani wami iyodwa inkinga yalabo bantu labo isethenini uthola ukuthi abakwazi ukujulela umoya abakwazi ukungena deep entweni bona bayaqeqebula ngokugijima ngomoya kodwa manje inkinga besisejuleni uyazi ukuthi ngizokwenzela umzekelo omncane ngithi uthema uzalwa Dlomo wathi mawuzalwa uanti wakho akuphika athi akusingane kabhuti athi akusingane kabhuti uthi uma usuzelwe kufanele ubhuti wakhe kufa usehluleka ukubuya manje azohlambuluka kuwe ukuthi ngakuphika ngane kabhuti ngiyaxolisa bengingazi ukuthi uyingane kabhuti sengiyabona manje ukuthi uyingane kabhuti ngiyakwemukela ngiyageza lento ethile ngoba mawugeza enhlizweni uphinde uthathe isilwane esithile usugeza emzimbeni usuhlambulula emzimbeni ukuthi uyigezele ngane kaanti amagama engane kabhuti wakho amagama owaphosa kuyo ihlele esiswini niphoselana nonina ngokuxabana kwenu bese fika ke lo muntu wezizwe noma uhlola ngale zinto ezingazazelwana afika athi uanti wakho umendleleni yakho kusho ukuthi uanti wakho uyakuthakatha kanti amazwi owakhipha ngalesi sikhathi abayisiqalekiso ngalesi sikhathi uhleli kuphi esibelethweni sikamama ngeyingxabano zabo bobabili umama nobani noanti wakho angithi uyabona ahlule nje ukuthi abone ukuthi uanti wakho kunenhlambuluko amele ayenze kuwe lo muntu ngokuthi ubone uanti wakho ekumele endleleni yena ubonile ukuthi ubani omendleleni yakho uanti kodwa manje akabonanga deep ukuthi uanti wenzani yena usethi uanti ukuthi kanti uanti akakuthakathi nix akawazi ngisho umuntu ukuthi uphathwa kanjani kodwa wakhuluma lamagama akuvimbayo ngokuthi yena uyilanda phezulu njengokhozi njengevultures ngani lezi zinto egijima phansi ezimpangele lokhuzana ochakide ngokuhlakanipha kwabo basebenzisa ngisho ubuchopho bochakide neimpangele ngithi uyibona ihlaniphe kanjani basebenzisa ubuchopho bayo yithambo layo bafake la kuyizizwe umuntu ahlola into engasuki phansi akutshena azokutshena ngisho number plate akutshena ngisho ID angithi uyabona so manje sizochaza imfihlo kamoya nemfihlo yamanzi nobubi nobuhle bamanzi kuyikuthi ke ngoba singenela abasethi sizothinta inyanga zonyanga kodwa sesicacile mkhulu lesihloko lesi yimfihlo yeimpande zamanzi yebo imfihlo yamanzi nemfihlo yomoya
ngoba sithinte izimpande ezathinta nezilwane ezisetshenziswa eindiza phezulu ezikwazi ukuhogela nokubona into iphansi le njenge idli idli kwazi ukubona into iphansi le ile phezulu kunenye into esike sayikhuluma ngiyikhuluma noSichaba emayelana neswalo lenyoni le okuthiwa sibiza ngenkonjane sibiza ngenkonjane sakhuluma sayisafika epointini lokuthi iswalo noma inkonjane yakhe iboat uyabona iboat lama boat la ahamba emanzini kanje speedboat yes ama boat akhandwe asusele kwiswalo kwinkonjane inkonjane ukubezwe abanye bathi yena ufana nenkonjane yona ekwazi ukuwela ulwandle ayikho inyoni ekwazi ukuwela ulwandle ngaphandle kwenkonjane ngiyacabanga mkhuluma ngene emadebi nje ingakho athi uShaka noma ningangibulala ziyonibusa inkonjane yebo esho bona belungu bebuya ngale kolwandle yebo wayiqonde ukuthi inkonjane asikho isilwane inyoni ekwazi ukuwela ulwandle ngaphandle kwenkonjane neigi ayikho into ehamba phezulu komkhathi edlula iigi ngisho nayo inkonjane ayikwazi ukufinyelela phezulu komkhathi ngaphandle kokhozi ukhozi kuphela ukwazi ukufinyelela ngoba ngisho ibhanoyi likhandwe ngokhozi ibhanoyi leli iflight le ehamba lapha phezulu ikhandwe ngokhozi iboat lama speedboat la akhandwe ngani ngeswalo nenkonjane bese kuzothi idolfino ikhande umkhumbi eship idolfino ikhande imikhumbi inhlengetho yebo amadolfino linzi lijulile lelo gama soyithinda inhlengetho lijule yizo zonke lezi zinto esikhuluma ngemfihlo mina ke ngelinye ilanga Dlomo wathi lo muntu ngiyangibona nje abantu begijima emanzini benza zonke lezi zinto kwathi ngelinye ilanga kumele ngiyogezwa ngizohamba ngiyogezwa ngangizohamba ngiye kwenye inyanga nje Ejulileyo ngizoya thuya iyagezana thwa ayikwazi ukuthi ikusebenze ingaqalisana empophomeni yayo noma emanzini yayo inyanga Ejulileyo ngizoya kuyo ngathi ngithi ngiyalala ngaphupha ngilungiselela ukuya khona kungesile usuku ongizoya khona ngalo ngakusasa ngoba ezinye izinto bezingixoxela ziqhamuka kude isuka kude mangithi ngiyalala ngibona ngathi sisendaweni engathi isikole ikole lezabelungu enamaswimming pool nazo zonke lezi engathi kuthiwa bonke abantu bayobhabhatisa bonke abantu mabe ubhabhatisa bonke laba abantu ngithi mina nami ngisafuna ukubhabhatisa kade ngifuneka emanzini angiyi ngithola ithuba manje lokuya khona ngithatha ijazi lami lasesontweni elimhlophe bengisakhonza ngaleso sikhathi akhona amajazi amahlili la ngithatha elimhlophe ngihambe nalo mangifika laphana ngibona abantu sebephuma bemanzi mina angingena ngithi hawu seqediwe bengithi ngizolokhuzana ngizobhabhatisa nami mangithi ngibona iswimming pool engathi isiziba kunekhehla eligqoke ublue and yellow wejazi phakathi liphethe isikhala uma ngiqhamuka mina bekunentombazane ebimi phezulu kwesiziba angiyazi ukuthi yayintombazane esimo sinde ya intombazane ephezulu kwesiziba leli khehla liphakathi yavele le ntombazane mangiqhamuka mina yangena emanzini mayingena emanzini lathi ikhehla woza sizomkhipha ungenela lathi ngesikhali sazo lathi ngesikhala uyazi ngathi mase ngithi ngilungiselela ukungena manje malithi ngesikhala amanzi ayaqhubeka ayaqhubeka ngalesikhathi lithi ngesikhala lithi ungenela sizomthola mzuku ungenela uyazi ngalesikhathi eqhubeka lamanzi ethi qhu kwavele kwamemeza izwi lekhehle ezulwini lathi akabi siyisi isikhathi sakhe lo muntu ukuthi angeniswe emanzini akabi siyisi isikhathi sakhe lo muntu ukuthi angeniswe emanzini
akahlambulula ithunywa zize ivuthwe ayisebenzise zivuthwe ngoba ngifuna ukumfundisa imfihlo yomoya nemfihlo yamanzi. Asho nje kanje lo muntu athi ungaqala umfake emanzini lo muntu lowo. Akukabi sisi isikhathi sakhe sokuthi ungamfaka phi emanzini ngoba lo muntu lowo kusafanele asebenzise ithunywa zize injani zize ivuthwe ngoba ngifuna ukumfundisa imfihlo yomoya nemfihlo yani yamanzi ukuthi yini imfihlo yamanzi yini imfihlo yomoya. Angithi uyayibona? So manje ngoba ngilokhu ngihamba ngikhula ngilalela ngihamba amanzi awekho amanzi ebengangeni kuwo mina noma awekho amanzi engingangeni kuwo. Ngazi kahle mkhulu. Awekho amanzi ebengingangeni kuwo, awekho amanzi engingangeni kuwo. Kodwa konke lokho bengeke ngihambe ngithi mina kanjani ngoba lo muntu uthe mina ngiqale ngasebenza ngazi ithunywa vele clean. Ngasebenza ngazi ithunywa ngaqala ngahamba amanzi manje yathi lengilozi kunemfihlo yasemanzini, kunedlozi lasemanzini. Wena idlozi lasemanzini uyolihlambulula emanzini, ulinike impande yamanzi. Uqedile. Iyona imfihlo yamanzi leyana ukukhanya nobumnyama bakuphi basemanzini. Ububi nobuhle bani bamanzi. Angithi uyayibona? So manje leyo nto le iyakutshela ukuthi kunezinye igaba okufanele ukuthi ungazijahi. Qiniso. Ngokomoya ngokwamanzi. Bekwa lapha omikhona uhambe ngaleso sigaba onikwe sona ukuze ukwazi ukuthi sikuthathe sikufinyelelise kuphi. Esigabeni esijulileyo ngoba amanzi wona nayo imfihlo ejulileyo ewubuhle nobubi bawo. Bese sithi ibuphi lobububi nobuhle obuphethwe imimoya yamanzi. Yikho ke lokho sikusho ukuthi amandiki, abalozi, amajaji yibo abantu abafona ngaphansi kwemimoya emibi. Uma ungawenjalo wena ungakayihlanzi noma ungakayihambi lezi ezinye igaba Noma ayinazwelwana. Ayinalo uzwelo. Mayifika nje kuthola yiko kuthola ungahlambulukile sekentante emanzini lapha eshonini. kunjalo Ngoba yona umsebenzi wayo ukuthi igwebe. Abagwebi laba. abathatha benqumo nje vele amajaji nje bazokujaja nje nanini na Abanalo uzwela abafana la nogogo la. nogogo nabantwana namakhosi ini ngoba kahle amakhosi uzothi omunye ingane amakhosi ayabulala. Amakhosi akaza abulala umuntu athumela amabutho ukuthi ayokwenzana ayobulala. Amakhosi ngaso sonke isikhathi afana nomama, afana nomondli weintandana, afana nomondli wesizwe ngoba inkosi kahle edayisa ngabantu bayo akusonkosi leyo nto. Inkosi ihlale ivikele ini abantu bayo, isizwe sayo. Inkosi means necessary kumele avikele isizwe kuphela. Make inkosi eqotho ucabangela isizwe Kuphela ukuthi yini ama interest alesizwe lesami. Uqedile. Akukho okunye oyongitshela ukuthi kwenziwa inkosi. Inkosi ayikaze yabulala umuntu, ithumela abantu abazokwenzana abazigijime abathatha inqumo ngawe uma wenza into yona enjani engayifuni. Ingakho wena mkhulu kumele sibhekisise lento yamakhosi wethu ala ekhaya efake impahla zamasoja ase-Europe ababulali. Uthole befeka amakepisi, befaka inkanyezi, befaka intambo, befaka amaglavu, impahla zamakhomanda no-general. Phela amakhomanda no-general nabase-Europe ababulali. No. Abantu ababulala omkhulu. No. Ingakho kumele sithuke nje masithola amakhosi efake lezi zinto le impahla lezi zo general nobani. Laba base-Europe nase-England bangazigqoka. Ingakho uthola abantwana balapha e-England kuwo general kuamakhomanda wamabutho noma we-army yabo. We-army, yes. Yiyo into ukuze babe baphethe lo mkhosi babo kungenxa yokubulala abachithi begazi. Yebo. So asazi ke laba bakithi mase begqoke lezi zinto bashuthi. Ngoba ngeke uzubona uQueen Elizabeth asuka lapha esihlalweni athi uyobulala umuntu. Hoyi, usuka uyabulala. Yebo. Ababulala abantu ngithi. Uyababulala ngalamabutho wakhe ngale army yakhe. Ngalabo commander bakhe. Angithi uyayibona? Ileyo nje engizama ukuyiveza mina ukuthi inkosi ingumkhuseli wesizwe sayo. Ingumkhuseli wesizwe sayo. Ingakho siyibeka kanye nani? Siyibeka nobukhosi, siyibeke nenzuza. Ngoba nalenzuza le
ikhuselwe ilama jaji esikhuluma ngawo. Yiyo la fika bula. Ikhuselwe ilabo abantu abamnyama abagqoka amasudu amnyama okuyibona abalekelela nabavikela indawo. Phelele. Mkhulu ngiyacabanga sizoyivala lana lesihloko lesi isihloko semfihlo neimpande zamanzi. Yeah. Esizoquka amabutho abagwebi abahluleli noma amajaji njalo imoya semanzini. Mkhulu ngicela sivale ke le topic. Ngiyazi ukuthi mkhulu usatholakala eSoweto, uyatholakala eKapa, uyatholakala eThekwini. Kodwa manje sozotholakala naseMpumalanga. Abantu baseMpumalanga Eastern Cape. Mabajabula ukuthi very soon uzobe so available. Ngiyacabanga around Nelspruit. Bazama ukuthi so mkhulu ngizocela ukuthi ukhumbuze abantu ukuthi ba-subscribe, ba-share, ba-like. Siyabona ngiyacabanga mhlambe by the time ivideo iphuma sobe sesifikile ku-5,000 subscribers. Ngibona sigijima kakhulu. NgoJune sazi ukuthi sesilapha kuma-10,000. Siyabonga kakhulu mkhulu. Ngiyacela ke ukuthi ubatshele abantu la utholakala khona bese sikwazi ukuthi sifake isihloko. Amen. eGoli ngitholakala eZolamndeni, eThekwini ngitholakala eMsusankungu kwaBest, eKapa ngitholakala ePitchers Plain lapha na eNewlands. Ngitholakala khona. Sengizokungenzeka ke ngitholakala naseMpumalanga ngoba sisazohlola indawo sibone ukuthi kwenzeka kanjani. Abantu baseMpumalanga kumele basondele kakhulu ukuze sikwazi ukuthi sibakhanyisele, sikwazi ukuthi sibasize ezinkingeni ababhekene nazo. Bangasuki kude benzela. Kodwa bakusekhunda bengeza la eGoli. Abako Standerton lapho kusondele khona la ngapha ngibangeza ngapha ngoba ngiya le eNelspruit le la ngiyakhona mangizoya eMpumalanga. So manje laba aba driver from le beza la, kodwa laba baseduze lapha koMpumalanga kuphi bayakwazi ukuthi basondele mangingapha eGoli basondele eduze. Ufana noma kuhlukana lapha na ku-Eastern Cape omzimkhulu kuphi bese lapha bengcono basondele mangiseThekwini bona bakwazi ukuthi lokuzana ngoba ngiye-East London ngenzela nabasuke ePE ukuthi bakhona basuke ePE bakwazi ukungithola uyabona ngoba ngizoye eEast London mangiya eEastern Cape. Yilapho ke engitholakala khona. Ngaqhubeka ke babukeli beSolomon TV nisamukele kahle bafowethu sikwazi ukuthi sinikhiphele okuningi nenye into esesiyenza ilokuzana imibuzo yenu eniyifaka la ngaphansi kwe-comment section isiphendulwa ngembizo njalo ekupheleni kwenyanga senza imbizo lapha esiphendula khona imibuzo yenu. Uza ne-100 yakho ungene ngoZoom, uza ne-100 yakho sikunika ilinki ungene ngoZoom ukuze ukwazi ukubuza lento oyibuza lapha engakhoni mina ukukuphendula ku-comment section. Njengoba ni commenta la asisho ukuthi yekani ukucomenta, kodwa commentani ukuze nizokwazi ukuthi le mibuzo eniyibuzayo uzobuzani lapha. Siyangena ke sesiwenzile amaZoom abawu2 noma imbizo zawu2 esesizenzile. Abantu bayangena bayithulele nje bangazi ukuthi bazobuza kuthini, kubuze labo nalabo. Nabanye uthola ukuthi babuza ezinye izinto engahambelani nesihloko, kodwa ke sibaphendule ngoba basuke bebhadale imali yabo. Elinye ke lithi kimi ngicela ukuthi ningene embizweni ukuze nikwazi ukubuza le mibuzo eniyibuza kuma comment section. Njengoba nibuza la kuma comment section nje uzobusubuza live ukhuluma nami kuZoom ngikuphendula ungibona. Siyacela ke babukeli beSolomon TV niqhubeke nicommente nikwazi ukuthi niyongena kuyimbizo inyanga nenyanga sizokwenza imbizo ngoZoom. Ukhiphe 100 yakho unikwe ilinki ungene uyibuzele wena mathupha. Siyabonga. Amen.